بگشتی لسروان بانگشیان و دهاتوی هلبجارتنین افجارک و دبیجن چارنوی سازن ده بچرانگی بیتنو ده چه کاریگریا خو لسر امن و آودانیا کردستان و بگشتی خوشگذرانیا خلک کردستان هبیتن جهجای محمد عامر دیرشوی شارزای سیاسی جد هوکید پرسم هجای محمد تو گلک خیراتی کردستان 24 جه پرسیارا جگری سروک پارتی لدهو که دست پید کم گاوا پرسیار جلانه دید که تو دبیجیتن او لانه دبیجن ده پارتی جناف بین چیه هوا جه پارتی چیتره بی پارتی هوا چه دست کفت هیا دیسا گود هین نشین دشی وکا شرزای که سیاسی بیجی چیه وان لانه این کود بیجن ده پارتی جناف بین جه پارتی چیتره یعنی چه دست کفتک بو کردستان هبویه صلاة و احترامت من ایمان خان أنا حقیقت ازش بسیاراته و کوی گشتی آخفتنا بریز سروکی حکمتا هری ما کردستان دست بیکم ایمان خان تو گلک مهتمی قضایت ناف دولتی و تو و بینریتجی که زانن ریدانت گرم رجحلاتانا و راست العراقی تاید دا بمسر عراقی هف پیمانا ناف دولتی و امریکی دانستاندن نوکت گل عراقی ها سرچت کن سر وکیشان هزت ناف دولتی سر وکیشان لشکر امریکی اش عراقی امریکی ها جاویوان چیه؟ امریکی ها جاویوان لی پایگهت خواه یعنی قاعدت خواهد لشکری دنگل متزفر جماعت به زحمت پیمان یعنی قاعدت خواهد لشکری و گوهیزن بو کردستانه واتش برچی چون که کردستان سقام گیره امریکا بجد خوش عراق وکیشین دیچین هرما کردستانش بر وی سقام گیری یا هرما کردستانه تصور آمده مسترین خدمت بو هرما کردستانه بو پارزگاه دوکه بو همی پارزگاه کردستانه او دما برز جیگر سروک پارتی دموکراتی کردستان سروک حکمت کردستان بیشتن وین نشین وین ناتوانن آرامی هرما کردستان تیک بدن تصور آمده ایمان خان اوش اولی افبر سواحنه جاره بو امریکیاب خواه او امریکیت بین پایگاهت خواه الرجحلاتانا و راست العراق بین حریر بین هرما کردستان بگمان جاوی آنایلی کردستان وید دوباره برک شرفروش برک دیتره وید بجد شرفروش نشید خراب بکتن و تا ناتوانن و نشین بوی دنگی برس پیوستی ها هرما کردستانه بو پیوندیت وید ناف دولتیه ایمان خان نبز بو پیوندیت ناف دولتی بو منو تا رزانی ام دما برای خود دینه هزت سیاسی هزکا شرفروش واضح وید بجد دیتاش ناف بم دیتا پرتو بلاف کم ایدی بس یعنی واتوی شرید فروشد باشه عیال من چارچوبا گادانه که حساده پشتی هل بجارتنا عیال من دیشد مدرسی ده چند زانکوه از چند سرشولی خواه آنه از پیوستی ها منو تا ایمان خان پیایا سروک حکمت کردستانی بیجد نترسه نشن وی ولاتی ویران بکن ناتوانن امناهی و سقام گیری کردستانی و پارزگاه دو که تیک بدن ایمان خان آخر تعلیقا من نه پیامک بو امریکا و دوستت میت ناف دولتی که سقام گیری کردستان تیک ناچد نشن سقام گیری هرما کردستان تیک بدن نه تنها پیامک بو منو تجی کش پاشا روشا خوا نترسه شرفروش نشن وی ولاتی بکن وار بیدانا شری جارک دیتره اوه پیامک بو کمپانیت ناف دولتی شیک زانی ایمان خان وکو امریکا کاچوا برای خودت سقام گیری هرما کردستان دا کا پایگهت خواهد لشکری العراق و گوهیسم هرما کردستان آنه خدانه پاریجی کمپانیت ناف دولتیشی وید بینن برای کردستان یعنی لاینه که پیدا بی شرفروش و شرف فروشت هجای دیر شویل سر به اولانه پیدا بی شرفروش
سەرۆک وەزیران ژی گوتی دوو لایەنێ کوردستانی هەیە لایەنێک بۆ پاراستنا قەوەرەیە هەرێما کوردستانی لایەنێک لە دژی قەوەرەیە هەرێما کوردستانی ئەف لایەنێ لە دژی قەوەرەیە هەرێما کوردستانی هێزا بنافخوبتنێ هێزاوی نینە دیارە و دەستێک هەیە لە دەرڤە پاڵپشتیا وی لایەنی دکەتن ئایا بە پاڵپشتیا دەرەکی ئەف لایەنێ هەنێ دێشێتن لە قەوەرەیە دەستوریە هەرێما کوردستانی بدات کاچاوە پێشی چەند ساڵە مەدید لە کەرکووک و ناوچەیەن کوردستانی کردی دەرفەت هێشتا مایە ئیمان خان ئەوێژێک ڕەهەندێک خۆی نافخۆیی کوردستانی هەی ڕەهەندێکی ناودەوڵەتی و هەرێمیە هەی ڕاستە پرسیاراتە پترتر سەر ڕەهەندێ هەرێمی و ناودەوڵەتیە بەس ئەس دێش وی ڕەهەندێ خۆی نافخۆیی کوردستانی دەست پێ کرد دابتە بێژم ئەس ناچم هوکارێت هەندێک و میرنشینێت کوردان نەبین دەوڵەتێت مەزن ئەزێ ئێم دەئینم دەف شێخ عەبدولسەلام بارزانی دەما دەستە بخەباتێ کردی خۆ نەدیت کو لایەنێ دیترێ تێک بدت نەهات بێژێت شێخێ بریف کێت و بەسە و شێخێ بریف کا کۆ قادرینە بەسەوین هەرن ئەم دێشینەوەئێن ئەوە هەی نەهەرفاند بەلکو هات گوتوانە وەرن دا پێک ڤە تشتێکێ بۆ ملەتێ کورد بکەین دەما بارزانیە با پارتی دیموکراتی کوردستان دامەزراندی نەهات بێژێت حزبێ دیێت کول کوردستانی هەی وین بەسن وین هەرن ئەم دێشینەوە گیرین ئەم دێ کار و خەباتێگین بەلکو گوتوانە وەرن با پێک ڤە حزبەکە سیاسی چێکین پێک ڤە دابشێن خۆڕاگیرین بەرامبەریمە دژمنێک یانژێکمە هێزێک داگیرگەرێکێ بەهێزێ هەی ئەم محتاجی ئێکودونە سیاستا پارتی دیموکراتی کوردستان سیاستا بەرێز مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتا کوردستانی نوکە جێگیری پارتی دیموکراتی کوردستان هەمان ئەف سیاستا هەنەیە ئیمان خان ئەوە دی شێخ عەبدولسەلام بارزانی ئەوە دوهی بارزانیە باب ئەوە دوهی بەرەی کوردستانی و ئیدریس بارزانی و بەرێز مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانی نوکە ڕێوەت بێت هەمان ڕێوەت بێتن ئەگەر ئەم بەرێ خواب دین تاریخا خوات تنێ وەختی میرێت مەدا مەنەشیا ئەم وەکی بژێت خۆڕاگرین بەرامبەری وان دەوڵەتێت ئەم داگیرکرین ما vêcarê gel Partî Dîmokratî Kurdistan û gel prinsîmê Şêx Ebdulselam Basanî Qudîse sirruhu ku werin da pêk ve xwaragirîn werin da pêk ve hava bigîn em şiyan ser pêt xwe ravesîn wate eblûke jî dema berêz Mesrûr Barzanî dîroka gelek cuda ye گەنجێن و کە بە فکرێکا دیە بە بیرروڕامانێکێ دیە بە داخوازێن دیە گەنج گەلێکی هەی مخابن و هیچ هەستێکی نیشتیمانی ئینتیمایەک ji بۆ gelê وڵات نەمایە و بووینە گرنگە کاچ بدەست هاتیە و ژوێرەیە و دێ چش دەست دەت مخابنە بێژنە بە ڕاستیە کەوتێتە دیتن بە چێبوونا gelek partiyên siyasiyên ku dirûşmênwan gelek tund rawin dirûşmênwan hîç bû avedanî û aramiya Kurdistanê bû xweşguzeraniya xelkê Kurdistanê nîne belkû bi diyarkirî dirûşmênwan dijî Partiya Demokrata Kurdistanê ne divê gêleşûka ku partiyên dîtê da gengeşe û minaqişe û bangeşeyê dikin hîç hîviyek heye ku Kurdistan ew aramî û avedanî û xoragirî û pêkvebûnî ya partî jê bi hestket berdewam bît جاره ایما خان ریبدمه بجمتا نخیر بو آخفتناتا ظلمیل گنجت من نکن گنجت ما ریفراندوم کرن گنجت ما بین البرید شری بروانی کردستانت کرد گنجم ها بیشن گنجم و باوری کردستان نینه آنجی حس کن باوری کردستان نبود واقع ما و نابیشت واقع ما بیشت تنگاویا ده اوید خواه ملت خواه و خاکا خواه کرین خدان گنجت مبین راسته طموحت گنجا شویوه جیاناوانا جیهان بینی و دیتنا دنیای او امیدت گنج منه و رأیم خوش مالا خود دست بکم و گل کره خواه حقی وانایه بلا دنیای ببینن بلا بشکفتنی ببینن بس ام قدرش الوانا نکین گنجت وانا گنجت ما سرمایه ولاتینه و ارکو واجب خراب بن بلکو من اشیاء امش در حق خواست و ویانت گنجت خواه رابین ام قدریل گنجت خواه نکین دو ایمان خان
سربور اوا من بحثی کری ها بالذات افروکا وقتی ویا ها وقتی از مده راست من از چوم دو قناغا که حکم تخصص خواه قناغا میر نشینت ما جبرگو ورندا پیگ و کار بگین نبی نشیان خواه را گرن قناغا شیخ عبدالسلام و بارزانی و یا ابرو یا مسعود برس مسعود بارزانی قناغا با پیگ و من دیه بی سروک بارزانی گود دوید ایک پشمرگه هبت ها او شیخ عبدالسلامی گودی ها او ملا مصطفى بارزانی رحمه خود الوانا بدن اتگوتی گوت ورن دا پیگ و حزبه چیگیم بو کردستان همیه اوا برز مسعود بارزانی و مسرور بارزانی افرو کل دهو کت بیشت پیگ ایک پشمرگه دوید محبت ایک پارلمان دوید محبت ها اوه مسر دیخد و سربور آمد بیشتن اواهنه دی سرکویتن باشه چوت کت کو جنابت بجید اواهنه دی سرکویتن کو پیشینو که چندین هول هاتی ندان اف آرمانجا سر نگرتیه یک هزا پیشمرگی یک قواره کردستانه یک هرما کردستانه هر وها یک پارلمان کو هیبت و کرامت بو پارلمانی بزوریتن و پاراستن الدست کفت و قواره هرما کردستانه بکت آیا ممکنه دهاتی دا؟ ایمان خان اف حکومت آمه یا نوکه حکومت برز مسرور بازانی او قودانی هاتی دامزراندنی از اینم بیراته شریکه که می هرما کردستانه کو یکیتی نشیمانی کردستان بیانشی بابشین کال فهمه توی بین بی سروک هرما کردستانه سر رای هنده جگره سروک هرما کردستانش حزباوانا بیا ازانی بی وزیر پیشمرگی کو سر رای هنده کو وزیر پیشمرگی خوش حزباوانا بیا چون ادگل حشد الشعبیا کرکی گرتن وقتی برس مسرور بارزانی هاتی تکلیف کردنش لایان پارتی دموکراتی کردستان و که حکومت که چه کرد و تا نپیکرین که هج بی قمه خواه ما نویا اوی شیا و زانی و ریبره ها اوید گوتنه کال فهم ها اوید بی سروک هرما کردستانه که بابیشن سر کرده پیش هزت براوانیش هرما کردستان ایا بی سروک وزیرا بی وزیر پیشمرگی چون الگل دشمن هرما کردستانی اوی ارشد کرد کردستانی چون بیر وقت بشه دلیل توانا اینا دین سر کرگی که برز مسرور بارزانی ریک بری بو سقامگیر یا کردستانی احترام دنگ همی کردستانی گرد اینات حکومتک بیگ و دامزراند اف 4-5 سالت امت سقامگیریه ده انجام وقتی تا او شخص بخواه بدن تا او شخص بد اوی بری 5 سالا زانی حکومتک سقامگیر اشتناقضاتا هفت جا پیدا بکت ولات تپی ببد تا او هبد دیمو چی ترسی تا تجربه که هید گروی شخصی بخواه آد گروی مسرور بارزانی یعنی بری 5 سالا وضع ما گلک خرابی پشتی شر داعش و پشتی اوا اکتبره ها اولا یعنی چوی او در با مزل هرما کردستان اینا زانی ریکه که ببده بین دیسا و گل رزگردنش دنگ درت هرما کردستانی و تا وقتی تا عینی کسی هبت اف سربوراهن جاره که هبت و جاره جیگ دیشت اوی حوار و حفت کتن و شرید فروشتن و ده بسا و ده تا خورینم و ده تا رخینم و ده زانتن سردریت گلوی که جارک دیتره من وکو کس که پسپورد وان مسائل تنه داد و خواندنا هنه دا قد گمان نینه یعنی او مطرسی نینه که برای مسرور بارزانی و پارتی دموکراتی کردستان صبحی نشین نومالا کردی لیک بدن سقامگیری الهرما کردستان پیدا بکن اما نبز بو چون منه دابتا بیشم ها امریکیا نوکه شک هبا که مسرور بارزانی نشه سقامگیری الهرما کردستان پیدا بکتن دا لشکر خود دد ایکو بشت ازش عراق در کفه اگر بان کمپانیت ناف دولتی اول زاخو اول دهوک اول هفلره از رستا خود تمام بکم اگر شکاوانا هبی کو برز مسرور بارزانی نشید ناوالا کردی و سقامگیری پیدا کرد دا ابرو که خلیق دنو داشت کردستانی در کفه هجا محمد عامر دیر شوی دیارک و پیوا جگری سروک پارتی مسرور بارزانی چند روز الهولرت بجید ناتوانن ابی کجی لدهو که گوتی نشین دیاره او نشین گلکی حل گرید بو گلک مسئله نشین
تا ڕۆن کرد تا زەڵال کرد کە بەحسێ چییە نەشێن ناتوانن گەلەک سپاس بوو تە هێژە محەممەد عامر دێرشەوی شارەزای سیاسی گەلەک سپاس تا هەر هەبی بخێر هاتی